menta kala sedang mentin, menta kala sedang persyak dek, ya ke Voice of the People Party. Oh kalau poi hidup uput, bahaki jingelap election, ke Voice of the People Party ngaku akan keremsai. Ngikai upai bak, ya kalenti ke badai. Ngikai upai bak, bonong bodon akor, bodonnya ke burom. Bat ngim sim lapha, nak kalian ke jongi, banet ban pentut ya kanu ke jingelang, jokinu ki political party. Henry pai bak kai ke baja, kowe ni ke jingelang. Kai ke baja, kowe ni ke jingelang. Habaki penlong hapo yo, hapo hat. Bat habaki kren, teng-teng ke jingkren ke joki lek se kelak ban pendom. Ya ki pai bak ki badan hatu kesdong, hamtam ki bekersan, ya ki wei pat ki political party. Bat habaki yat nak kelenti ke sengkian. Hayo hapo kesdong joki. Kilet ban yalam, habaki kren, kini ki perta, ya ke slogan ke jong upra. Kilet kumno pai bak. Kilet kumno. Perkat mapi. Haga jisya kilet ban pane ke jingkersan. Nai ke basosi ke lomba. Wat nang ni kumbang keren menta. Kiong humno. Kiong kem. Kulit pidam seno. Election Commission pidam seno. Kem ni kita iki perta pra. Nai ke basopla pai bak ke lomba. Ompat slam hapok ke jela ke jungi. Ompat slam. Kei ke ba mioi ling bagi social media. Ka ba pensosi ingi kum ki try muluk hamtam kum ki kristan hapok ke jela ke jungi. Ngangai scam pempat klub. Kei ke beja haba ka wei na ke seng shit nyam. Jong ki Hindu kata ka RSS ka penlong ke jingat lenti ke jungi. Hamar bapoi haka wei na ki yen mane ki perta ka slogan ke joki kum kedak ban kedau ya kita ki para bagai ki para kristan ke jungi ki basyang apa yang mane ki perta kenan dak kita ki ketien ki bangem kuak ban sigap pada leyu kini kila pakem henry kem le ye henry menta pat ha tang basyong hau pra bapli bos mau pada bayat po surup henry lada kloy ban pakem ki bakum kita ki nong sensar donbor pada kimi hagi ski bat ki bala sensar donbor halo jonga baca ki batang peni ya kabor ka jongki hagi ni gisgi banawan khamtam haba kani ke jingi kon ka jongi kalong ka babet menta ka VVP persya ya ki wei pat ki political party oh kem sedang ban siap yo khnam jongki sa ka Voice of the People Party himring ong ngem smith ngin yakun ya kani election sedang election MP ngin yakun bat ngin yakun tinge bat ngin penjop donburum yo ne kurtong jongi one election MDC ru ngin yakun tinge bat ngin penpoi bat ngin pensyong yu pra haga district council ngin pensyong yu pra hapo Delhi bat ngin pensyong yu pra hante hapo secretariat ketari ka thong the Voice of the People Party na mta jongi pai ba kamdon ke jing phaidin hak jiya inti ke jongi kamdon ke jing phaidin bat ngia were phi pai ba ale lang bat the Voice of the People Party ngin nya pet lang satai sakmat ngin nya pet sakmat ba ka thong ke jongi galong ba haga wei gasi the Voice of the People Party kan sinsar marwai hagani ke jela ke jungi bat kata kan long kaski ka bakmen na ka jompi na ka jongi kum kinong ilam the Voice of the People Party.